Dumela moratuwa wa ka e se e boetse e le shwalane e nngwe hape lapeng ha morena se bone moya kgosi ha bo dikgosatsana di tletse le makubu, mme re ntse re tswela pele ka boithuto ba rona. Ke lokela ho bolela hore kajeno bekeng ke Laboraro, mme kgweding ke la 19 kgweding ya Phato wa Makwatla. Re tswela pele ka boithuto ba rona ba shwalane e nngwe le nngwe, mme re ntse re tswela pele ho bala buka ya mo Ekelesia kgaolo ya 8. Kajeno re sheba temana ya 15 fela. O tla hopola hore buka ena ya mo Ekelesia e re thusa haholo ho utlwisisa boinahano bo tibileng bo mona bo bitswang filosofi, mme re shebane haholo le ditaba tsa bophelo ba letsatsi ka letsatsi, letsatsi le leng le le leng ba motho ka mong. A ke utlwe hore na mo Ekelesia o beha ditaba ka boima bo jwang. Fela boima bona bo a bo behang ke ba nnete wa tseba, mme ke le e mong wa baruti ba boledi ba efanyedi ka nako nngwe mo Ekelesia le nna wa nthatafaletsa hore na e tla ra ke kgothatsa motho ya tsietsing ka tsatsi le leng ke tla reng. A go utlwa hore na ho thwe ka o kile ka re ya 14 hona le mafela a etsahalang mona lefatsheng, hona le mafela a etsahalang lefatsheng. Kore ntho e sa utlwisiseng e etsahalang fela re ha qeta etsa le kona ntho na ke utlwisise bona ke hobaneng a e etsahala. Batho ba lokileng ba fumana se lokelang ba kgopo. Motho ya lokileng o fumana moputso wa motho ya kgopo. Hele athe ba kgopo bona ba fumana se lokelang ba lokileng. Hona le hona ke lefela la mafela ho rialo mo Ekelesia. O ka e reng taba eo? Na ha se nnete hore hona le bana ba kenang dikolo, ba sebetsang ka thata, ba ithuta, ba ya ka dihlahlobong, ba latela melao ya sekolo ya hore ba se ke ba kopitsa. Ba bang bona ntja tse mpe ba ya ba kgwaetse ntho ba e bitswang kwantsanyane, ba fihla ba kwantsa ha ba fihla ka tlhahlobong. Ena ya sebeditseng ka thata, ya latetseng melao yohle ya sekolo, ebe o tshirelwa ke ntha tse 2 tse 3, o ba pasa fela o pasetsa mangoleng kapa ha pasa. Ntja e mpe yane yona e kwantshang ebe o tlaka dinaledi ebe fumane ntho e bitswang basari. Na se nnete ntho, na se nnete hore motho ya hloniphang molao wa Modimo hore o se ke wa etsa tje, o se ke wa etsa tje, o se ke wa etsa tje, ha o fihla mola mo ho batlwang mesebetsi mo ho fumanang mesebetsi, yena wa hloleha. Yane wa ntja e mpe yena o potela fela ka mora o ka mane o phahamisa mose kapa o theola bodukgwe ha a kgutla ka mono o fumana mosebetsi. Na se nnete taba ena? Na se nnete hore ho na le batho ba eng ba qetelle ba iphumane ba le ditjhankaneng ka melato e seng ya bona, bao e leng beng ba melato ebe bona ba ntse ba phela ka ntle. Hona ho etsang hore ebe diakgente tse kang bo Zwelakhe Mdletshe le dithaka tsa hae ba hana ka matla hore ho be le kahlolo ena lefu e phethahatswe Lesotho bona, hobane ba re o se o bona etse hore hangata ba ahlodi le bona ntse le batho, mme ba na le mokgwa wa ho ahlola ka botlaileng bo ba bona. Ha motho a se a shwele, ha ho sana mokgwa wa ho mo tsosa mabitleng hore a tlo phela. Ha ke bua le wena tjena,
Advocate Mokwatli e leng agente e nyenyane e sebetsang le Advocate Mda KC o qeta ho lokolla monna wa lepolesa tjhankaneng e kgolo ya Lesotho Maseru mona ya neng a ahlotswe ho hwehla dilemo tse 10 tjhankaneng hobaneng ho thwe o tlotse molao o mona wa dikobo eka o ile a qoswa ke mosadi e mong hore o mentse nthwena le nthwane mme ya ba hlola ke nyewe lekgotleng la Mastrata a hlola dilemo tse 10 tjhankaneng yaba eo o kopa Advocate Mda Zwelakhe Mda Chambers hore e mo buelle lekgotleng le phahameng a ipiletsa lekgotla le phahameng la maipiletso ka mo ahlodi Molefi Makala le fumana monna eno a ahlotswe ka phoso a sena molato mme le molokolotse tokollong ya haesale monneng wa lepolesa wana jwale o tswile ke monna jwalo ka banna ba bang tsa hore na o tla kgutlela mosebetsing e se le tse ding moputso wa bababi o tshwanela ba lokileng ba tshwanela ke moputso wa bababi lefatshe lena le re phelang ho lona ke a mang a mafela a le nona modimo re thuse hle bo emo bona ba hore o lokile e be o hlahelwa ke bo madimabe bo sikempe ba o hlahela bo mpe bo pote ka thoko bona na mohlomong o tla hloka matla a hira agente e ka Zwelakhe Mda hore e o thuse o tswe tjhankaneng o tla hwehla dilemo tse 10 ka molato o eseng wa hao rangwane Moroba o kile a hwehla nako e telele tjhankaneng o thwe o bitile moradi wa hae ngwana wa mosadi wa hae rangwane le motho a nyala mosadi hangata tjena jwale a nyala mosadi mong a santsana le ngwanana ya ba ka tsatsi le leng o qoswa ka hore o bitile ngwaneno a hwehla tjhankaneng rangwane ke kgola ho isa dilemong tse 2 kapa tse 3 ka mora nako ya ba ngwaneno o bua nnete motseng mane hore mmae ke yena neng a itse a etseletse rangwane a latwa tjhankaneng sa senyetswe ke nako e le motho a neng a le moholo ya neng a kula ile ba sa tla phela nako e telele ha fihla ka ntle ana ile tjhankaneng ka molato o eseng wa hae ke a mang a mafela a teng lefatsheng mme ke thapelo ya ka hore modimo o thuse o skebe wa wela tsunyeno ka lebitso la Jesu Kristo wa morena amen.